Yes, that's right. Hey guys, and welcome to Best Friends TV. So for today, we're gonna do a Q&A. Yes, sir. Ask me sa Facebook page, kind of mga medyo serious yung questions. And so you have a lot of interesting questions for Mga us. best mess! Mga eksplosibo! Sex or sex? Dito lang sa Best Friends TV. Sex or sex? Ngayon po, paglaro po tayo ng Q&A. Sex or Jollibee? Jollibee! Before we continue with the video, please do subscribe to Best Friends TV. There is a button there. Click Yes, the sir. notifications bell On their way. to Wow! Fine, don't go there. to be updated when we post new videos. Pero kung ano mo sa schedule na mo Friday 6 p.m. Yes, sir. Don't forget it. And get this video to 152 likes! 100 dislikes and So thumbs down, guys! and Give this video a thumbs down! 10 thumbs down. 100 thumbs up, yeah, 10 na thumbs down. Or pwede na 50. How can they do that though? Kaya daghan man nag-hate na, medyo daghan kay 50 target. likes, 50 dislikes. Muna ang gimakain. Ako na balance, guys. 50 likes, 50 dislikes, 50 shares. 100 comments! Okay! So, marami na siya, and don't forget to follow us on our social medias, everything at Angelo Morales. Yes, sir. Yes, sir. Alright, question, hashtag. Ask BFTV! Alright, hashtag. Ask BFTV! Sorry na, wala po. Alright, hashtag. Ask BFTV! Ask BFTV. From Harold Naveses. If maguba ang inyong friendship sa usa ka tao, mabalik pa kahaang sa una kung mag-uli mo. Letter A. Game ka naman! Letter A. Yes. Letter B. No. Letter C. Maybe. Maybe. Letter D. Oh, none of the above. In this situation, depende tayo. Depende sa reason kung unsa ang nakuan. Rason. Kay na uban nga if deep gyud ang gipag-awayan Pero, kay legit. maglisod na gyud siya o balik. I mean, okay magtagad pero Yeah, dili pero- na katong ay magkuy-kuy Like, mura na magug na butang lang to naguba na ang pagsalig ba ang trust. So yeah. I learned this in high school. Like friendship or like kung sa na relationship or anything is like paper. So if imo siya makrumple, mabalik pa ba day ang sa una. So like True. Makes sense. Pero kung mag-effort ang other party, So, i-plancha niya ang papel. Sa babalik siya bago. Okay, mag-effort niya sa plancha sa papel ba? Para ma-okay, balik na nun. Ako yung chance nga. Ako yung chance nga. True. Pero mo lang ina, depende rin sa situation. I mean, we're all forgiving people. Ito. Yes, Kaya ang sir. Ginoo gani Forgive. Kita pa kaha. Pero gano'n mga istorya naman na i-prevent din nato. Mag-stinoryahay dito. Prevention is better than cure. Kasi sa mga binikilay na dahil, kinibuto na ba? No shade man. Ano kanya shade? Kasi mo na shade ba? Kasi mo na shade of Basta na vida. shade. Dapat nato dinipun o na nga to ang balde ba? Kaya so na mag-awas-awas. Ang remitter. Ang remitter na siya. Istorya nato. Wala nga itong... Wala na bigil gani. Istorya na. Wala lagi shade. Wala na shade. Yes, Sir Rafi. Kanang next question ta. Hashtag. Ask BFTV! Very good. Awards. Alright, from Kier Magallo. Unsay stories sa inyong friendship? Asa nag-start? YouTube tanan ba? Like YouTube different man each, like different among pagtagpo sa each other. Kami duha, Sa Adobers. So, nagka-collab me first. And then dito rin nakita niya So, sa... big fan ng isa na ako. Mr. Vlogger here. Sa ba? Siya sa atong YouTube creator. Creator, oo. Tab. Ito ba sa saya? Saya la dito. Yes, ayala. Pero di na nagyapon na mo i-deny nga and acknowledge nga. Tungod gigyapo ni Jomi talang dit. Yes, Hindi mo pa yung tungod ni Jomi, bro. Part yun si Jomi. Nagpaila. Yeah. Sila pa ila. Sila. Like, nila. Kami Siya ang friends bridge. naman. Friends naman dyan itong pag-adobers pa. So, Yes, sir. so dili na mo na i-deny. We acknowledge that and we thank him for that. Hashtag! Ask BFTV! Hindi kayo mo! Pinangandam, bro. May basin. What's your favorite, as in favorite, na memories nga dili ninyo malimtan? This is from Roque Tolesa. Hello, sir. Ako na! Look, kasi Sa Cagayan. mukbang siyang may please, pa-shout out din. Cagayan Ay! dito sa 7-Eleven. 7-Eleven? Guys! Cagayan, 7 Seas. Wow. Ako kay everyday maguban may kanang maglakaw may ano. Memorable kay boy. Wow. Oh. I cherish every Sana moment. all.
Oh, ano na? Kasi, I'm thinking. Oh, siya yung favorite memory na. wala ko favorite kayo, Jud. Like, kanis lang ako yung cup. Chalang! Sila, oy, sama. Siguro ako favorite memory. Shit, parang like. Basically, siguro ka ng mga akong favorite. Kung makakuha na may out of the country, yay! Well guys, ako surprise niyo karon kay Surprising best friends with to the CR. Ticket. Kung Gamhanan Gang kay katong sa Wala. bitaw no. Libog na nung. Let me rethink. Bitaw, kung sa kuan. Napaong mo ko atong boyla. Imbis lingaw na unta. Lingaw po ito, Ako mo itong giputol. Mas lingaw po ato rin mo day. Kaya na lang sa Pantingali sa Moto. West Town Lagoon. Hindi ako sa BFTV kay kato. Mur katong nananaw tagkuan na sila Limay ug Ramsey. Yes, I know. Ganito. Lingaw kito ba? Ako siguro like akong language of love is quality time. So anytime that we spend quality time together, one of our favorite memories. So, Wow, nagsalita ang laging wala oh. alright, hashtag BFTV. Last wrong. From her wrist, unsa man ang inyong mga favorite food? Favorite food? That's so hard! Oh my God, chicken wings! Food. Ay, okay. Alam ko ako, Andre, ako trying to be vegetarian. Yung kunya, sila mga meat eater kayo. I love chicken Excuse you, wings! I'm now vegan. Just this second. Ako kay itlog. Any pasta like lasagna or carbonara? Any itlog or chicken ako like. Hashtag BFTV! From BFTV. Mavs Kurilan. Wow, Mavs phenomenal basketball. Wow. Unsay ika-advise ninyo sa mga estudyante nga gipalabi ang barkada tas napasagda na ang pag-eskwela? Balance lang yun. Parang sa nabay, dili porket lingaw sila kauban, sila lang sakto kauban bay. Dapat you should be wise and don't be afraid to cut other people in your life. If toxic na. Nga dili maka benefit or Sorry. walay good influence sa inyo ha. Pero dapat willing mo ka ako, take ko ba? Yes, give and take na siya bay. 50-50 na It's siya like, bay. ang friendship mo good is like, mura lang mo uyab-ish. Yes, Pero nalay sir. boundaries, diba? Unless na may benefits with each other. Dito. Alright, next question. From Sarah Jean. Nganong naaman dyan mga tao na dili kabalo mag-admit nga nakasakit sila tao? Yes! Nganong mas pagarbo nila ilang pride without appreciating that person's effort? Bay, dapat gagamit ng bright bay, isa na sa mga 7 deadly sins. This hits. Wow, anime? Nana to say? Bible. Abay buloy, Cancel ko mo Bay, siya. alam yun ang mga tao lang, lagi pinaiya bay. Yan lang dito siya kinaiya. Pero kailangan po nung lagi like ganin like sa atong gingon nga balance ba. Bitaw. Dapat sad ka makibaw when ka Ma-pride, give way. pahay ubos. It's not always nga ikaw magod like katong person nga taas og pride. It's not always about you. So dapat ka mo Managin feel yung kaya, siguro. sige, paka-important. Yeah, dapat sa inyo Adjust din. i-feel ang other people ba. Okay. Kung mura unahon imong self then that's being selfish. Sure. Ako ba ka nga, sa malibang ta sa CR, collected ang bawli mo sa tanang bowl sa Cebu. So it's like social network. Ang inyong mga tayo magdikit. Nagila-ila na siguro itong tain. May bigyan lagi rin. Uy, di ba, tayo mga kaniguan? Nabukay. Alright, hashtag! BFTV! As we Okay, bye! Ask Gamhanan Gang. Nakashay, this is from Jovery Olegario. Nakashay, tagsa-tagsang question for Wow. us. And then Okay, nakashay, Wala audition, judge. dapat siya question nga for all. Okay. To me, Wow. To you. Gwapo Ako man- na sabi. Gwapo man ang taka niya, talented pa. Pero ang pangutana, nganong single gihapon ka? Char lang. ako pagbasa ani gabi dito ba? Ba't may pang-aatake dito? Yeah, pero you just don't know. I just don't disclose mga inana nga type of private information na siya. That's for me and for nobody else. Asa sila sa kabaw sa ako ang love chong. Wala ka daw ba? Kano siya, low-key rin niya siya, pero klaro mga na ay nagpapatibok na. Player ka, player. But, Alright, next question. 2 play. Fuckboy. Unsa nga butang ang dali makakapasuko sa imo? 5, 4, 3, 2. Ako ba, hindi mo ko dali masuko. Kasi ako mama, di ko. Unsa gani ang pinakadali nga masuko? Karang pugson ko masuko. 2, To Regel. Regil. Regil. Yawa ba? R-I-G-E-L lagi ko.
RIGEL. Usap ito sa mga Starbucks, coffee shop. Sige. Tumas na lang ang ginapapugutan. Kinsa imong inspirasyon karon Luis ngano ganado kayo ka maglolo. Mag-vlog. Sa una, si Juan magito, si Sinestat magito, siya kaya start. Pero karon kami, been doing this shit. Although, wala pa gid diha, pero kabalo ko nga, padalong nagyapon mi diha. Yeah. Sa ngalan ba nga, kami bitaw, try me sa mong best nga, mo sabay jud og angat bitaw, that's True. an inspiration already on niya. Yeah. Deeply appreciated yun ang play. Kasi munang ganado kay kumagwag. To Angela, Beshiwa, unsay sikreto sa ligaments ng relasyon? Sa likod. Liniment maguna do. Liniment. Unsa na white flower or kasi Sa likod ng relasyon tayo. Paulin naman. Happy na sa mag-anniversary. Likod, trust. You know what I mean? Ready ka po sabot niya. Angas ka niya. Di ka wala siya. Alright, question for all. Money or friendship? Friendship! Money Money. and friendship. Friendship. Dili. Uy, Sa ka- friendship, na ay money. Kaya kung wala kang kwarta, dahil po. Yawa, smart. Smart. Muna gitawag na smart. Friendship by, hindi Alright, pa thank you so mayroon ang much. friendship by, unyang money, magpangita naman ang pamaagi, diskarte naman na by. When you're with your friendship, di magkita mo money. Together. Find money together, utang together. Hashtag! Bang! Bang! Patay. This is from Emmanuel Gumina. Happy ko nga majority sa inyo nagtapok og balik sa BFTV. Akong pangutana, nganong nabuo ang BFTV? Tungod ba sa inyong bonding dati katong naa ba ang Gamhanan Gang? Lawyer Bill ko ninyo kada ko lang mag-video ko yung mga taging sa channel sa kanya ko. Pasha! Bars! Una sa tanan, we thank you for your Being- support, for always being there every time we upload. Kanya, ang sa question I'm so is Yes, no, absolutely. yes. Nabuo ang Gamhanan Gang. Nabuo ang friendship dito through inconsiderate events. Nagkalagyo may. Nya ano may sayang man. Dumoto nagtapok may. That's I mean, ang pagkalagyo kay literal na lagyo ang ikaw naka dito. Oh, Pero okay siya. continue gapon ang pagkanang Chat-chat. Kapoy kay drama guys, honestly Kapoy kay drama. So, Yeah. like sa ko like reglayan mo yung pananaw sa ko. Wala ko ipake, ang nasa sa akong mind is that one side lang sa story gid ang na one. So, depende na ninyo kung mature enough mo if hindi lang sabdon or not. If magpa-Q&A, may balik kay dapat like lahi na po nga topic. Yeah, no more. Pero, Let's sige move naman on. na tubag naman na. So, Na siya i-video na. Na po siya i-video kung ganahan mo matanaw ato nga video. wala ko iskandalo na. Well, sige lang kay if Kapoy mo kung tuwag hindi. Sige mo siguro natin video. Islam, humanata, Adam of faith. Alright, it's another decade, it's another year. next question! Hashtag BFTV. Ask BFTV. Hala, wrong. Boom! Pacquiao! Ask BFTV. Boom! Basa! This one is from Lay Aranyas. What do you think has been the hands down funniest moment in your head trip? Everyday ba na magkuyog may naging more funny Oo. moment naman. Actually, because of their personality, no, like sila magandang entertainers and Dili sa Wow. nga boy. Sila mga clowns. Naman sa channel nga funny, nakaisurya funny. Pero mas funny ka na. Yes. Yes, nice. sige, next question na tayo. Hashtag! Ask BFTV! Alright, from Hazel L. Alyorin. Unsa may mas important? Career or love life? Career. Career. Career, right? Career for me, career kayo. Unsa may pag love life kung wakay kwarta? Wakay career, really. Ako career, Wait, pero supportive man sa sikuan. So. Career kita. Sana all guys together! Sana all! Career and love life. Career. Career ginambay. Ako na may single. Ano? Why Wait. choose one when you can have both? Char. Dito, sakto. True. Pero for me, magod ka. Okay Like, na. like sa ako karon kayo, career sa akong i-focus. First ako karon kay both. Sabo ka Pero sa iya ka karon kay. Lolo. Okay naman ko na naman kay love life. 8 years kaya good. Sana all. Again, together guys! Sana all. Pero honestly daw, munang secret ako para sa laming nga love life by i-support gina ninyo ang dreams sa inyong partner. Maski kung sa mga nga wildest dreams like sa ba. Kani, nice kani siya ang question. Okay na ka? Go. Hashtag! AskBFTV. From Justin Mercado. As BFTV or as an individual. Kani siya pang kuha kani Miss Universe na question. Kamay sa itlog. What legacy do you want to leave behind? But that's a hard question for me. Huwag ko balo asa ko next week. Legacy nga ganahan mo ma-teach or like ma-leave behind is
like create friends, like create small or like a circle of friends that you can really trust and like. Ikaw no, ako tiguang na. Oo, like, ulan niya ko. The smaller the circle. Kanang pwede mo bilinan sa imong Facebook account ba? True. Password. May password na ako. Admin ka silang Facebook page. Admin ko. Ako ni Haki yan. Ako'y admin sa ilahang access sa ilahang tanan YouTube Ayaw channels. silang balay. So kung mahak ka ni siya, ha? Ako ang salarin. Kasi matabang ninyo if mahak sila ang account. Naka-answer sa as individual, kaya katong nagsulod ko, like, inspired gid ko, kanya, kuha lang gusto lang mag-inspire po do laing tao. I think sa ato man tanan, di ba naman yung mga comments nga, mag-start sila YouTube channel, kaya na-inspire sila. Yeah. Kailangan ang mga comments by, we live for that, for those comments, so, kaya amazing na kayo na by, di na mag-matter ang subscribers, basta kay, na-inspire mo sa mga hustle, sa mga work, magpadayan lang, in your life, and shit like that. Okay na kayo na by, honestly, tunay daw. Rajo Thomas, Para sa- Presidential 2020. Kung kailangan mo mag-cinematography, photography. Ryan Thomas Kasi Ryan Thomas films ba, kailangan ko kwarta ba. Next! Hashtag Ask BFTV, bitch! Kanta mo, bitch! Okay, duha ka tao ni ask any similar like questions. So I'm just gonna read from Vince Salvo Tadle. The other question is from Erwin Crestenes Amistad. Similar like question somehow goes like this. Kung sa ika-advise ninyo to those squads or barkadas are mas stronger ang ilang friendship with one another or unsa kayo pag-overcome if ever na mo problema sa usa-usa. So, yan lang yun mo, bay. Bay, ang barkada bay, lahi-lahi gina bay. Ang mga barkada mong karon kay dili sa isa sa balay ba? Wala silang nag-live-in bitaw. Bitaw. Sa among case, ga-live-in man may so mas makita po yung katag yun. Wala ko sa'yo, magsumbagay minute yan. Sparring lang ako niya, pati na handshake. Katol na yun. Pero kanang barkada na dili mo mag-live-in, dali na kailangan i-adjust bay. Kanang lagi mag-live-in, kayo sa'yo mag-chill. Ay mo. If na may bigil, if storya lang. Live-in or dili, story Yeah, lang yeah, yun. yeah, oh. Yeah, kanang dapat open sad ka Yeah, sa without- differences ninyo. Kaya syempre, lalaki, ibang tao. So if ingnan kag sayop ni ayaw po i-take personally nga ay sayop ko nga person. So like Bitaw. imo lang i-comprehend kung unsa lang gisulti nimo ba? Comprehension. Kaya Yeah. yung comprehension ba yun? Hindi mo kasabot sa comprehension ba? You understand it. You understand the person. Understand the situation, Dili kay giingnan ka nga, oy sayop ka. Doesn't mean nga ganahan na maguba ang friendship. No, that's because we want you maganahan mi ba nga ma-better ka as a person. And that's why we're telling you this, ana-ana. So Ay, like, dili kay oy, like kita mo atong prank video, inato siya nga style. Hashtag Ask BFTV, from bitch! J. Diane. Unsay advocacy ninyo dili kay ko vocal when it comes to advocacies pero na ako yung advocacy in mind towards people around me. Yeah, dili kay ko vocal online kay di ko na ma-political online din. Ako sad. Same. Kay I hate the drama and di ko ka I'm a sensitive person and if maawayan ko kay feel ko maghilang ako to for 5 nights. So ako advocacy is mental health. Yeah, mental health. Yeah, take care of your friends guys. Check them out. Links down below. Deep na siya ba? Deep in ang mental health. Yeah, last year man jud ang pinaka like I would say 2018 broke me, char. Pinaka exhausting nga year. Use protection by biglalim maka. Ano yung advocacy? Safe sex, everyone! Oh yeah, pwede po. Yeah. Ako na nag-advocate yung nature grid ka na yung mga meeting sa eskwelahan, mabalik yung tree planting. Kasi beach na paminaw din ng tree planting ba, pero ako yung tabang sa nature ba. Kaya paglapay yung mga plastic, takan nyo. Huwag kayo mga plastic kahit saan. Alam, yaw kayo ba? Nag-drive ko, narin mo lang yung plastic kalit. Kaya ako yung Drive ka? Di na yun. Inaglabay mo sa plastic mo. Ano mo siya? Ako bitaw kay kuan. Dream big pero be realistic po. At the end of the day, hustle hard, work Hustle smarter, not harder. Imagine na, naitapos ako ba nga, na-inspire ko ni Casey Neistat, kung ako din naka-inspire ko lang tao, what if katong lang tao, naka-inspire ko lang tao, karami na nga energy bitaw, managhan ba, managhan, murag spider ba, so murag, chuy ka siya ba, be a dreamer, dream big, pero be realistic po. So, It's future Angela editing the video and I realized nga I didn't get the chance to answer because if makita ninyo sa video, I was looking for the right words
and terms, pero na-mental block ang show ni Ante. Mine is self-advocacy, I guess, and speaking up for yourself and also for others is really important. Still in process of learning pasag ko, ana. Because I realized nga, when you speak up, people will surely respect your rights. So, yeah. Alright, last question for today, this video. Hashtag! BFTV! Muna siya ang pinaka-intriguing question. CHISMIS! Muna yung pinahuwat sa everything. Hot issue! Yes, that's Sa- Hot issue! This is from Clemens Adrian Cabellinho. Dato na ang unicorn with 400k plus subs. Still more than all your subs combined. Lol. Sad. Sad. Good Wow. karma niya, bad karma ninyo. Yes or no? I mean, good for him. So before na ko ipakita ang tubag nila, para na ko ang akong side lang cause I don't know nganong maabot o karma. I mean, good karma, good for him cause he worked for it. Naningkamot si Jomi na makuha na niyang subscribers na niya, naningkamot sad mig amo and happy ra sad mi sa unsay naa namo. Happy mi nga we're still doing it together. We're growing together. And about sa subscribers, wala mi paki sa number of subscribers nga naa namo. Happy mi nga namin napahappy. Kung wala pa man mi ni-grow, we're still working on that. That won't stop us just because what mi ni-grow. Gali sa gustorya, that won't stop us from hustling. Char. Pero bitaw, we're happy sa success ni Jomi karon and just be happy for all of us. And ayon na si pangita mog chismis. Uga na, sakit na kayo. Okay, back to the video. Oh, ayaw po, may awayaw, tangina. I mean, like, I'm pretty sure nga he means no harm though. Pero ayang combined lol sad is medyo attacking siya nga statement. So I know you just curious kung unsa din na hitabo and 400k na siya. Congrats to him. We applaud him for doing for reaching that milestone. I know you're trying to give criticism siguro in a way, and this statement doesn't really help. I mean, if you don't support us, okay ra jud na namo, wala me care. If you don't, kung sanay yeah, if you support him, go ato lang niya. We're thankful if you don't. We're also thankful if you do. Good karma, bad karma, nobody cares. We're happy na nahimo mi. We're happy nga nahimo mi BFTV and that we understand each other, we comprehend each other, and if na may problema, we talk it out and then mana fix dayon. And that's simple. That's a simple way to fix things. Wala naman na sa subs. Yeah, it's not about. At least not a friendship though. You said here na dato na siya. Dato masad ni. It's not about we're rich. We're rich in friendship. Like we have together. But we did not do this shit because we know nga like dako siya kwarta. Yes, dako siya kwarta. Maybe in the long run. Or di po kayo siya ngayon nanakan ako nga kwarta. Di siya daw worth to be Pero honest. by basta rin naman ginabuhat, it's because this is what we want to do. What we Alright? love to do. We What share we the love same. to do. And like, murag, I don't know sa ila pero maybe makarelate po sila nga, murag, makita po na ba mong self ba, muna yung mabuhat for the next few years bitaw. So murag, also may point sa mas dagan siya Yeah. subs or like, We have our own timeline, right? So nakauna siya 400k. So kami napami sa ubos. So there's nowhere to go but up. We have one. Mabot talaga yapon may ana time. Kumain gag. Kabaw sa sayo. Sa kuha ba yung yan mo yung kodre kay dili gid tungod sa YouTube, yan yung buhay tungod ninyo. Tungod ninyo. So maingon niya po na mo nga dato kay may tungod sa friendship na mo. Yeah. bitaw ba, Imagine na taga-Cagayan ba studio yan yung gilig Cebu. Ni-risk yun siya. Ako taga Sino to ha? Ako taga Australia. Oh, FW. pero ang point is, you gotta remember na it's all about the people who are surrounding you na mag-help each other to succeed. Kamu mga keyboard warriors sa Twitter mo. I just want to give a shout out to Clemens. It's a really good question. It's a question actually. It's a really good statement, and I'm happy nga natubag ni siya. Ako ba, wala ko na issue, murag wala ko matubag sa lain ng mga pangutana. So, just to tell you guys na lang, to anyone who's watching this nga, curious pa dyan gihapon ana nga question or like inana sa situation, this will be the last time nga we will address that. We just wanna be happy with what we do right now, okay? If magsige mig balik ani or siya, it's very draining jud siya ba? Just like what happened last year, draining jud kay to siya. Walay mo gawas nga
T from us, oo. Thank you, comments. Whether you love or hate us, mahal ka ng Diyos. Mabalik pa bagid ang gang. Dili na. Pero we acknowledge him gihapon ha. It's not that Bitaw. well, nanan may pakiniya. We're happy kung asa siya karon because that's what he loves to do now. Kanayahang ginabuhat karon. That's what he loves to do now. So happy mi kung asa siya and Happy sa mi ko asa. Alright, so thank you guys so much for asking us question for the hashtag Harsh ba? Alright, so if you have more questions, we'll be just post it next time sa page. So follow us on our Facebook page, Best Friends TV. Okay, dito may mag-post if there's another Q&A session or video or something. sir. Don't forget to give this video a big thumbs up if you enjoyed it. Give this video 50 likes and 50 50 dislikes. dislikes. Sharo bitag dili na ma-dislike tanan. And don't forget to subscribe to our channel and click the notification bell to keep posted on our new uploads. So, thank you guys so much for watching. Follow us on our individual YouTube channels. Links down below. So, thank you guys for watching and we'll see you in our next video. Ay, link ba? Bye! More of the safer player. Yep.